Kasım Ağa, assalamu alaikum. Mına janagындай 9-майда келгенде дагы келдик. Өзү дивизиянын командиринин буйругу чыгып, жана ошол жерде план түзүлүп, план негизинде карысы бар, ырысы бар деген темада демеле көтөрүп, түштүк аймагына жайгашкан бүт аскер бөлүктөрдө бул неме жүрүп жатат, иш план. Ошонун негизинде сизди кабар алып, ден соолугуңузду сурап, жана 9-майда келгенде билесиз, мондай неме келдик эле. Ошонун бир асып, ошол сизге атайын кичине неме эстелип неме кылгандай кичине продуктты алып келдик эле. Ошону кабыл аласыз. Ооба. Ден соолугуңуз чың болуңуз, оорубаңыз. Мына согуштун бүткөнүнө дагы 75 жыл болуп атат. 75 жылдын байрамда өткөрдүк. Мекен үчүн кызматылып атат. Mekende uyuk, mekende korgoş gerek. Mekende 8 yıl korgop geldim ben. Mekende 8 yıl korgondum. 8 yıl yurdun armiyada. Onun 3 yılı soğuş beyin öttü. Benim dileğim şu bilmenenler veteran degen, soğuşun veteran degen bilmenenler geçsin. İkinci günde soğuş bolmasın. Ondan soğuşlar için görmesin. Ahırkı veteran biz bolup getivereydi. Uşun men ulumattan uzatılıp gelgenliğiniz için çoğun rahmat. Bağırdık cemaatine rahmat. Salam ayttılar denen dağı. Amin şu damarını sıçmasın. Allah Teala şu kalgan urpaklarınızdan dağı yaşlılıklar bulup damarını sıçmasın. Uşun yaşlıgan zamanda yaşıyor İslam'da var mı benden tutulanlar. Dен соолугуңуз бекем болсун, оорубаңыз. Rahmat.